هدل حسن ذاتن بانگا کربر آب و هیرو جمره رکری او جی تمام کرنا بانگا مها شباطه بانگا آشتی و جواکا دموکراتیکه هیرو جی ذاتن جبو تباهی آشتیه ذاتن بربر آب و نه بانگا یکیه دکیه دما کشر داعش لهمبر در باسی کوبانی بو بر آب و بانگ کدین جکر که هر کس دی تبجی وی شری بو و انجام دا سرکفتن گل کربو به تایبت جیجن او شرهانی الهمبر داعش هاتی چکرن به پجه بسرکت ذاتن او یاجی دیسا بانگ بر آب بو که سفربری اعلان کرد هر کسی جی بر خدا کوبانی سرکفتن جی کوبانی بو او گل کرد بو ذاتن جار کدین هیرو دیسا بر آب و پیام خواج مرا رد که ام وقت جنن کوبانی جار کدین و پیام حمیز کن ام دبین که نه او پیام هانه ریبر آپوش مرا شاندی بانه او بانگین ریبر آپو بانه ذاتن هیرو من نکام بول و در جیان بکره هیرو من نکام بو افکاری خواب بسر خستا دما شر لهمبر داعش که بسر کد ذاتن روجا مه هیرو جی تمام کرنا و بانگه تمام کرنا و نامه ام جاره کدین بجی سرک آپو تایبت جی جبوجن که نه ریبر آپو با هیرو کس جنان نکام بول سر عرده به آوای کی آزاد و هفش جیان بکره ذاتن او منفیستی کربر آب و رکری هیرو د پیام خواهد جی گود یعنی هنه کی بحث آزادی خواهی کرد که آزادی من به آزادی جواکی و به آزادی گل دا گریدایه ام جید بین ریبر آب و تا ام آزاد کرن تا اف مافاد دامه که هیرو ام آزاد جیان بکن ذاتن هولدان ما و هر تشتی ما هر چالاکی ما جی دم پیشتا چه ببین و حتی رو جا که آزاد ببین ام دوم لپشتنه و ام دوم پیام تا نامه تا حمیز دکن ام بین آزادی فیزیکی جربو ریبر آب او منافس تو یک ریبر آب و جیره کری گرگ ام هر کس بخونن و هر کس جی لسر عرده پیکوینن من أرض المقاومة أرض السلام الأرض اللي نشرت السلام لكل العالم وجعلت منها أيقونة السلام اليوم بهاي الفرحة العظيمة نحن جايين نعبر عن فرحنا أنا كامرأة عربية يوم اللي شفت القائد عبد الله أوجلان طلع على التلفزيون وسمعت صوته عن جد كان انولدت من جديد مانيفيستو الأخير اللي قرأت له إياه كان لحاله يعني بيعبر عن السلام واليوم حسيت بالسلام والاطمئنان لما شفته عم يحكي هذا القائد اللي علمنا شو معنى الحرية صوت اليوم عم بزعزع بأصواتنا بصوت عالي نحن مبسوطين كتير نحن بنحكي للقائد عبد الله أوجلان صوتك هو صوت الحق هو السلام هو الأمان هو الاطمئنان اليوم من أرض كوباني وأنا كامرأة عربية أقول للقائد عبد الله أوجلان صوتك هو صوتنا وحريتك هي حريتنا عن جد يعني شعور ما بينوصف الفرحة اللي نحن عايشين فيها ما حدا بيصدق الشعور اللي نحن عايشين فيه يعني صوت القائد عبد الله أوجلان حجبوه عنا 27 سنة اليوم مجرد ما سمعنا صوته عن جد حل السلام علينا حسينا حالنا إنه اليوم نحن متحررين عن جد نحن اليوم أحرار صوت القائد عبد الله أوجلان صوت السلام صوت الديمقراطية القائد اللي بدأ حرية شعبه على حريته هذا قائد بينوصف قائد السلام القائد لما عبر منافيسته حكى عن كتير شغلات حلل كتير شغلات أهم شغلة حكاها إنه لما تقرأوا المنافيستو تبعي إنه شو تحليلاتكم وأنا جاهز لنقدكم ولآرائكم شوفوا التواضع وين أي قائد أو أي مسؤول أو أي إنسان عنده سلطة مين اللي بيحكي هذا الحكي القائد بيعبر عن حرية شعبه وعم بيضحي بحريته من أجل هذا الشعب القائد عبد الله أوجلان لو شو بنعمل وما بنوصل لأفكاره ونحن بنحكي له قائدنا المفدى حريتك هي حريتنا وصوتك وصل لنا ورسالتك واضحة لجميع العالم وللشرق الأوسط والسلام رح يعم بعد رسالتك وبعد صوتك صوت الحق